Pemirsa pariwisata Bali majeng wisatawan mancanegara Wisman sampun kebungkah. Wenten 19 penegara sani kedadosa ngeranjing Bali ngelintangin Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pengeroh Wisman ke Bali taler kepastikan memargi antuk meundagan. Pangurati Pariwisata Sanetaler Akademisi Dr. Imade Suniasta Amerta SSM Par nureksain kewijakan saking pemerintah untuk pariwisata internasional melarapan mungkah penerbangan sampun memargi becik. Krama Bali sane ketahnyane ngeruruh pangupo jiwa ring sektor pariwisata janten yang rebecik kewijakan puniki. Menjalaran pamungkahan Wisman Inucap keaptiang pariwisata Bali sida digelis metangi malih. Manut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar puniki, ya diastun nangyang pariwisata Bali sesampun pandemi COVID-19 nenten dangan nanging kuentenan medalnya ne kewijakan Inucap keterkayang sidang ngicen risiko positif miwah risiko negatif. Risiko positif sane kebaosang inggian kewijakan puniki anggen titi sajeroning limbakang pariwisata miwah perekonomian krama Bali. Raris ring risiko negatif sane patut kaurati becik inggih punike nambakin saya nincap nyani wilangan kasus COVID-19 ring Bali sesampun pariwisata kebungkah majeng Wisman. Puni kemawinan krama Bali keaptiang nampenin becik kewijakan Inucap. Sile tunggil nyani melarapan nenggepang pemargin protokol kesehatan prokes antuk disiplin mangde penglalah COVID-19 ring Bali sayan tedun. Sane mejanten sida metuang manah deg-deg Wisman tatkala rauh ke Bali. Bali Pos nguningayang.